Yes, wiriwe neza uwo ukomeje gukurikira inyungura amagambo official kanizere ko ibintu biri kugenda neza cyane ariko kandi niba nawe haruho ko bitari kugenda neza bibaho uyu munsi birazamuka ejo bikamanuka munsi birakunda ejo bikanga uyu munsi biranga ejo bigakunda icyambere no umutima ukunda agira urukundo wishimira intsinzi y'abandi hanyuma nawe igihe cyawe kizagera abaturage benshi cyane rero cyane abagore n'abana bataye ingo zabo nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zigaruriye imidugudu ya Matembe Butsorovya Mambasa Alimbongo mu gace ka Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru iyo ngiyo ni inkuru imwe ngiye kubagezaho hari amakuru menshi ukwiye kurara ufite ukwiye kurara umenye hanyuma inyeshyamba za Kodeko nazo zimeze nabi cyane ziri guhitana abantu nk'ubu ngubu zimaze kwica abarenga batatu ndaza kubabwira rero iby'iyi Kodeko imeze neza cyane imereye nabi abaturage ariko ubwo ngubwo nizo nkuru ngiye kubabwira ariko ndaza no kubabwira ko wa mukoroneri w'Uburusiya ni wa muyobozi w'ingabo z'Uburusiya ariko ushinzwe ibijyanye no gukumira ibisasu bya kirimbuzi bijyanye n'imiti ndetse n'ibinyabuzima mu ngabo z'Ubufaransa wishwe uyu munsi rero byaje gutahurwa ko yishwe n'ingabo za Ukraine nubwo ari igisasu cyaturukiye mu Burusiya ariko ngo byagizwemo uruhare na Ukraine n'ingabo za Ukraine zamaze kumwivugana usibye kuba zibitangaza ariko ubutasi karahabutaka karundura bw'Uburusiya bwamaze gutangaza ko hari amakuru bufite ko byagizwe mu ruhare rero n'ingabo za Ukraine ngo bakaba bagomba nabyo kubizira ku rutonde rw'ibyo ingabo za Ukraine zigomba kuzira nabyo birimo ibyo byose rero ndaje ngo tubiganireho ariko kandi hari indi nkuru ivuga ko ingabo z'Uburusiya na Korea ya ruguru ngo zagabye ibindi bitero mu ntara ya Kursk nkuko bitangazwa n'umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Ukraine yitwa Oleksandr Sirski bavuze ko mu minsi itatu yikurikirana Ukraine yagiye igabwaho ibitero by'abacanshuro b'abanyakorea ya ruguru ibihugu byinshi byahagurutse cyane ibyo mu Burayi bivuga biti nyaboneka Kim Jong Un ibintu koze ni ibiki izi ngabo wohereje mu Burusiya ko zirimo zikora amabara turaza kumuheka muki reka tubanze rero twinyurire hano muri Kongo hafi yacu mbere yuko tujya muri aya mahanga ya kure n'abaturage benshi rero biganjemo abagore n'abana bataye ingo zabo nyuma kwinyeshyamba za M23 ngo zamaze kwigarura imidugudu ya Matembe Butsorovya Mambasa na Alimbongo ni mu gace ka Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru uturere duherereye ku muhanda wa kabiri w'igihugu ugana muri centre ya Rubero uri mu maboko rero y'inyeshyamba za M23 nyuma y'imisi ibiri imirwano ikaze ihanganishije ingabo na FARDC ingabo ariko za FARDC ngo zagumye kugenzura uturere twa Mbigi na Mgamvinywa kandi zigabana Ruwofu n'inyeshyamba ingabo zindahemuka rero ngo zifite imyanya yazo ikicombiro aho zasubiye inyuma kuwa mbere ushize nyuma yo kuva muri Alimbongo aho zirukamwe na M23 nyine aka gace kamwe kari mu mbogamizi zifatika za FARDC zo guhagarika kuba izi ngabo za kwigira imbere z'inyeshyamba za M23 zerekeza i Rubero muri centre hagati herereye mu birometero 50 n'umurwa mukuru w'akarere nuko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ibintu komeje kudogera muri Rubero y'Amajyepfo aho amakuru avuga ko ibikorwa byo gusahura mu ngo za tereranywe n'abaturage bikomeje hagati aho FARDC na M23 bakomeje gushimangira kugumana ubutware bwabo buri wese mu gace aherereyemo akarinzemo ahagaze bwuma bituma ubwoba bwo kwihoterwa ryiyongera muri kariya gace k'igihugu ubwiyongera ikibazo cyo kwangirika k'ubutaka kiri mu majyepfo
majyepfo ya Rubero, imibereho mibi imaze kuba ingorabahizi muri iki gihugu. Nayo igitero gishya cyitiriwe koperative ishinzwe iterambere ry'ingabo za Kongo Codeco, no mutwe rero wita Kongo ari koperative, cyavuzwe rero ahitwa Ifataki mu murenge wa Lendu Njatsi, ni mu gace ka Njugu muri Ituri, mu ijoro ryo ku cyumweru kugeza ku wa mbere Ukuboza, ngo biracyari iby'agateganyo. Umubare w'iki gitero w'abapfuye bamaze kuba 3 by'agateganyo. Ku wa mbere rero mu kiganiro kuri telefone na 7/7 kuri uyu wa mbere, Juste Gudza ukuriye umurenge wa Lendu Njatsi yavuze ko abantu 3 bahise bahasiga ubuzima muri iki gitero cy'inyeshyamba, hamwe na 2 bakomeretse nyine bo muri izo nyeshyamba. Umuyobozi bwa gakondo bwemeje aya makuru bugira buti ibintu byabaye hano byo kuza gutera byakozwe na Codeco niko koko byahitanye ubuzima bw'abahungu 3 bato bo mu mudugudu wa Sanduku, abandi bantu 2 barakomereka. Juste Gudza ahanganye n'ibitero byinshi byagarutsweho n'abasirikare bamwe bo mu gace ka Njugu bihora byugarije abaturage, naho ibibazo bikomeye biri kuhagera rwose. Juste Gudza asaba ko gahunda yihutishwa yo kwambura intwaro izo ndwanyi demokarasi, gahunda yo kugarura amahoro no kurwanya ihungabana ry'umutekano muri Kongo. Ifasi ya Njugu rero ngiracyari mu bibazo muri no misi, iri guhungabanywa n'ibitero by'imitwe itaje intwaro irimo Codeco ndetse kwirwanaho kwa Zaire. Abitwa ngo no kwirwanaho kwa Zaire nabo bari kwatera n'ibikorwa byabo byo guhagarika intambara byashyizweho umukono muri guverinoma ya Kongo muri 2023. Hanyuma twerekeje mu makuru ya kurere ngo ingabo z'Uburusiya na Korea ya Ruguru zagabye ibitero mu ntara ya Kursk. Umuyobozi mukuru wa gisirikare wa Ukraine yitwa Alexander Sirski yavuze ko mu minsi 3 yikurikirana umwanzi wa Ukraine rero yagabye ibitero bikomeye mu karere ka Kursk mu Burusiya abifashijwemo n'ingabo za Korea. Sirski yavuze ko abacanshuro bo muri Korea ya Ruguru bamaze guhitanwa bikomeye cyane, nubwo bimeze uko yaratangaje ko ingabo za Ukraine ngo zitwaye neza ku rugamba kandi zica ingabo z'abanzi, no kuvuga z'Uburusiya na Korea ya Ruguru, n'ibikoresho byabo bya gisirikare birafatwa ibindi birangizwa. Ku wa mbere abayobozi ba Ukraine bavuze ko ingabo za Ukraine zishe ndetse cyangwa zikomeretsa byibuza abasirikare 30 bo muri Korea ya Ruguru mu ntara ya Kursk ku butaka bw'Uburusiya. Mu makuru y'ubutasi y'uburengerazuba bavuga ko abasirikare bagera ku 10,000 bo muri Korea ya Ruguru boherejwe mu Burusiya gufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara gihanganyemo na Ukraine. Ukraine rero ngo yamaze kwigarurira akarere ka Kursk kuva muri Kanama uyu mwaka nk'uko tubikesha AFP. Dusoza ariko serivisi ishinzwe umutekano ya Ukraine SBU nayo ngo yagaragaje ko yagize uruhare mwishwa ry'umuyobozi w'ishami ry'imiti no kurwanya ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ibijyanye n'ibinyabizima mu gisirikare cy'Uburusiya yitwa General Igor Kirillov. Yahitanywe rero uyu munsi n'igisasu cyaturikiye mu murwa mukuru hariya muri Kursk, nubwo rero ngo cyahaturikiye bivuga ko ingabo za Ukraine arizo zabigizemo uruhare. Ibino ntara makuru by'Uburusiya Interfax n'ibindi bigo by'itangazamakuru hari raporo byagiye bitanga bivuga ko SBU yongereye imbaraga mu kugera ku bibiro rero by'ubutasi, byongereye imbaraga ingabo za Ukraine kugera ku bazishe uyu mujenerali, nkuko SBU itangaza yo ngo General Kirillov ngo yaba yahitanywe azize ngo gusenya intwaro za shimi ndetse no gusenya ambasade ya Ukraine muri intambara. Ubwongereza na Amerika rero biri gukora uko bishoboye kose ngo bikumire Uburusiya kuba byakoreza ikitwa Chloropecrine muri Ukraine nyuma y'amasezerano y'intwaro n'imiti. Uburusiya bukaba rero buri gukora bishoboka byose nabwo ngo bwohereze ibyo bitwaro by'ubumara ku butaka bwa Ukraine. Nagushimiye ukomeje kubana n'inyungura amagambo official, kanda subscribe niba utarayikora, share na comment birakeneyewe, nushaka kushyireho na like rwose ntonangire umutima wawe, hanyuma Imana ikurinde.